Good morning, ma'am. Uncle, class 11 surobni percentage kije. Patong manau na type wise tak pani adu class ma sing khara changjas nu ko. Class sangani adu noi di phana heu gane ba. Yanda bhaja. Ngarang sai na type se election the best over percentage question ne adu compulsory SSC GD wagera CJ wagera hang ya baji ma di ngarang question ma'am nai na da khange. अहमद SSD इलेक्शन क्वेश्चन पुखले मोइन खर लाइव मोइ तदम लुब जावै सेजल तिया तुना लाइव सु याउद्रा गनांग द याइको एरिमेटिक हाइबो फास्ट दि सब मानबने तो न जीडी होइगरा दिल्ली पुलिस सु लागतो कुइद्रबने को हजि रेलवे की एनटीपीसी फॉर्म थोए फॉर्म थाजलो अदु सांसा मांग मने सही ओम मगजो कोविड मतम दगी मोइन थबक को खर थेंगदगी बगी सही होम सापे को सिदा सांस लौरो आइदि नुंगाय बने तो येंगो मैम हजिक से आई ngarang ताकि क्लास इलेक्शन की दो माजी अदुम इक्वेशन सारो होट का दब टाइप एम ओइ बनिना क्वेश्चन जो हम खर लेंदी ओइगन बनिना छात्र सिंग द अदुम प्रॉब्लम थोप या एम न को प्रॉब्लम थोकले अदुना छात्र खर मदी संगरांग की दम इलेक्शन दम का ताकपियु हाबे ngarang क्वेश्चन ट्राई थोइ नै न बनि कुन gi manung da ko le मौरि बनि पांदो ngasi mung नै न जे पार्ट 2 हारा थागल के वीडियो सिको एते हाइट्रदियम नै न होम केस काय दिन को हाइट्रदि एक्स्ट्रा क्लास भी लोयर नोइ जीडी थागदा कमु gi sungai nang moi de game khalu no ko ai thaum da nang na ta koi khuta su lay planning ma'am lay tare ne teaching ji tak to on thok ne ba mata mata to teaching style change to we ba hoji to is de ai makhong se na hai re sa na mong matam ma'am lay ri ha ba gi ko hayeng ji noi gi SSD form tho ne du kan da kari karam ba tha de exam tha du ne ji adu tha ma sing lemi bu du ma tu ina teaching plan to ne ba ko adu CGL thagda yori bu sing je sigi su noi gi mathang lakadori ba CGL je ka swai da tarakane adu ta di sibaw do prepare to nangani thau phau de ade ha ba gi mong du ko adu plan du to bina je heng ko ji yengo election gi ani suba class oi do rom ni ko sina ai no ji local level question je ka no ne se ma se SSC GD gi 2023 gi question ne se wadu GD do or su khara leng di oi na hangi dra sa hangi ba question je me mun na pa ga do ni ka ma gi de question je election mi क्या नो तौरी जा तू contestant क्या यावरी बा contest तौर ngari mi ani ni adu manung 25% of the total votes ya mark as invalid ko 25% of the total vote apun ma lairi ba vote gi manung 25% de mark as invalid adi satna da vote oire due to kari technical problem thok dagi 25% di vote satna dre aduga winner do na phangi je 7500 vote ni which are 2/3 of the total ballot vote tu gi sor om thupe ani ni ari adu ballot vote pu thokte yaroi sima khangu ko om thupe ani of ballot vote adu khangde yaroi adu mano je hangi question na difference in votes of the winner na phangi vote tu ga in ballot vote masing du kya khena gi winner phangbo vote masing du kya no sinatra adu in ballot vote masing du ga mabane kya khena gi adu in ballot or vote si kya no adi ballot over vote pu thokte yadi habam khanga da 2/3 of the total ballot votes winner na phangi je sir om thopu ani of ballot vote tu gi sir om thopu ani ni hari adu ballot vote tu ma khangde yaro in ballot vote su sida question da daka wore suma me am je hot kya ta ai ngarang noi de logi ma tai loksim na matam da kai loksul lo hai na solution du sida horogi ko total hana leram vote total vote me am akoina 100 lobi to guno 100 ka x ka to lobu to guno 100 ka x ka logo kai gino percentage pa matam 100 ne khak na ga mapum moina chatna bane ko angka nungai bane sin logic sim sanaro total bosi 100x le mai manung si ke do ba mano ji invalid oi du kya no invalid oi bu to yare ko invalid kya ore invalid oi ji kya ne me invalid oi ji 25% of the vote total votes are invalid have not wrong invalid over 25% have it si sama ji 25% di kya sama x gya 25x tar hoidro adu masana si 100 si 25% phat hodi sorry 100x have ni ko si ene 100x logi baduna natro mapum ta bang mi ja 25% si na di kya tawra 25x ta hogdro si anka hona dro si arani basi invalid vote si tare have invalid vote na si taraga di valid over vote di kya tarni valid over di le mori ba 75x to tar hoidro valid su puthe invalid su puthe ani ma khange mano question je anko hot pe ana ma pyramid ke dawa winner na phangi ba vote 750 je
according to the question do matu in kari piram winner fangi ba 7500 have a boss kari ga manai which r oi hai ne r is equal to on to kada kari oi har ba 2/3 of sir hum to pe ni of have into on ga karagi valid board kya na 75 x ne adu smaina kana ne hai ko adu kya tar se 3 ga di kya da kumanga x tar wa samna 7500 samna 25 kumanga ni kai ta mal ko 50x tar ni simda adu 00 ka 5 na 750 ka di x value kya tar ni sida 5 na 750 ka di 5 15 ja 75 adu 150 tare ko x ki value khang gre ba samai dau dana ere ko s की वैल्यू खांगे अदुदी कई तौदुसे करी पुथोय बनो माना हाइसे सिगी 750 सिगा इनवैलिड बोट सिगा अनि की डिफरेंस हाब नत्रो सिगी डिफरेंस पुथोय बने इनवैलिड बोट पुथोके इनवैलिड बोट क्या नसा इनवैलिड बोट 25x नत्रो इनवैलिड ओइबो बोट 25x ने इनवैलिड से अदुदी 25x हाबदी मैम 25 तो x की वैल्यू मोतो के 150 नत्रो पुइनरो 0 kumanga shala fa diare kumanga manga sama kumanga trying to put kumanga trying to 37 tare ko asmana in valid board khange adagi winner phangi board masing khange difference photo amna tro difference kana kana tare winner phangi ba 7500 jiga in valid wari ba 37 ke ba 50 jiga ani difference photo amna tro 0 5 ke tare sa ni pano di tare humari 3750 तारे ऑप्शन नंबर दी तारे माउंट के दब क्या धावरो में हम सीखी से तावंगा में का समाना इक्वेशन साबा कंसेप्ट सिंगम तक का वो क्वेश्चन फोटो कैप्सूल से राइट वीडियो में थार करने को मैं अदुदी सिमा ले रहे yung GD element hai jab one si question se dum equation tak sagat pai tra matam chang doi ne bo ko adu hai roi da balai te ko noi di hai boy mal la bane tare yanan thing dari ne akhoi jo dum tawre noi dum ma samane si yaw bo question mai ama practice tor di hai galoi dra question ama ni ka ta ga to ma je bai na noi de election gi base to bo question ani hum tai ga to tho ma ba noi hai roi ba hai bi yaw roi ba sumi ko aina class e ani thole question kunjida si extra class am yar question kuma thoi ne na ji si tapna si suga na si de question aina tongan mong da question lai thoga na somani question sa si myam ji loina hanjin hanji revise tor naim the practice to sana ga mathan improve lak sar ne me phane am hai bu hai mal la ne akhu ji tor ini noi de mai na sa thoi kana akhu na ojawre concept he na senge hana seng madu ojawre poi myam tak pa de experience seng adu gi har poi wa ne ba क्या ना भाई सा अदम अखोई स्टेज पर अदम लाखने लाओ देवल इते अखोई जो हेरो फॉलो करने ती ज्ञान था सब नहीं को डोंट वरी मथंग से अदम ngरंग तो बुता के बई मखा दो का से 13 द गेम इंग जो CGL 2022 की क्वेश्चन नि को सुन खरा क्वेश्चन पावर अप ले पोज सुनो को सी तौना बरनो हजि की टेस्ट दा candidate any election tau netra the deputy candidate secure 42% of the ballot votes poll my thiba candidate 45 ballot vote phange and lost the election by boss ye in ballot ori vote na sini boss means kya ba boss thada de then the invalid votes we are what percent of the votes which people did not cast क्वेश्चन जी सिनी नोय टेस्ट और मैंने क्वेश्चन खरा दि पारा मनी का क्वेश्चन जे तुम लई रे को अदम लई रसु लाइनिंग ब लेजरस नो कोई अदम ट्राई थोर से बेस लेबे नगी का डिफिटे कैंडिडेट ना फंगी जे वैलिड वोट की क्या बा 42% ने हारी बो का अदो माना माइ थीरी क्या असि माइ पापु मिदु द मंगों सी हल मने if 82560 votes were declared invalid or is a vote is sukneba and 20% people did not get over. Makoi boss ya then in Billy both had the have not draw. In Billy Roy, Billy Roy both to tell boss Billy Roy to 42. So my toro to tell Gatani to tell the 100x low with the toro. To tell 100x lower the
valid vote kya tarni valid oiba di apun masi manung da invalid oiba du khaidokro invalid oiba kya no and the if 8250 votes were declared invalid am natro invalid oiba sine 20% of people did not cast their vote am natro vote thadari mi du han vote tero vote to mi kya vote thadari mi kya no cast tori vote kya no question lu hole thawena cast tori vote kya no thadari ba vote kya no 20% vote thada de habra 20% vote thada de ta thadari cast tori vote 80% natro 80% adi kya tare sigi chama x gi 80% je pun basi gi vote thadari mi du sine vote thadari mi du manung da invalid oiba valid oiba du puto kya da adi kya tare valid vote kya no apun ma thadari ba vote masing ji manung da invalid oiba du lokthokra di invalid oiba kya no 82560 natro si invalid oiba du lokthokro valid vote adi vote thadari ba sigi manung da gi invalid oiba du ni ko si invalid oiba vote masing ji lokthok kita adi valid oiba vote laira ba Reka, hangi question je keno. Then invalid vote se, invalid vote masing sigi se kedo ba. We are what percent of the votes which people did not cast. Mina vote thada da basi kya no. Did not cast kya no. Did not vote thada da ba mi se kya no. Vote thada da basi 20% am natra. Ado di 100x ki 20% di 20x ne ba ko. Ado akhoi putok tu answer ja thai kam na te. Percentage pa adu kai percentage ne ba ngasai invalid oriba vote ase invalid vote to kya legra 8250 jinatro 560 jinatro sikanagi of the votes which people did not cast vote thada da mi masing ji kya no 20x natra sigi ke do ba percentage kya no ide 100 na puri roidro puthokti poje si leire ba kari khangba da ka ori ma am taro x khangba da ka oridra x ga tanga ra ko x puthok no tare invalid oriba sigi vote ase vote thada da mi masing do apun madu 20x natra segi percentage kya ro silu re x se putok x putok do maram ma so pi re mana adagi kari hare mana the defeated candidate secure 42% of the valid votes valid or vote ki mana kya ro phangi ja 42% of the valid vote phang natro mana 42% of the valid vote phang thara ga amadu di kya phang mane my power me dudi valid vote natro when akhona vote masing thi du kana no akhona vote masing thi bi yena du karai da no ba sigi valid ori ba vote natro ko ni yena du ja sigi valid ori ba vote masing jine ba masing thi ra yena du poll to du sin ne si poll to du vote sin ne ba ko adai du da win khano du na loser du kya phanga ba loser da kya phange 42% natro loser na 42% phanga di winner du kya phanga mane winner do 58 phang moidra winner 58 phang ba kya heli 42 58 kya nge 16 hembra 16% hele ba kya dai ko adu di hele ba 16% do kya no sia mai thi bi do na sini ham si bot masin suk mai thi hada na adu di hele ba 16% do ne ba asi pyramid ha ba di kai tare ba asagi valid or vote gi 16% ai di kya na asigi mane hene din ta podi akhona khange wi akhona hoji kari khange ba bona hoji ate khange si kaibna te winner do 16% hen margin ta podi my theory vote masing do asina tro 768400 jam natro adu 16% mane ba 16% of kari 16% of kana valid vote kya no 80x minus 82560 sidane khona fast be ke mathau lai je sid be ke kotra ga disi ni ka to ina lawrani ko apun ma oi bani na si be ke kot kane ba sagi my theory board masing je 16% ne ba ko adu ta di 16% of sigi valid vote si kya mana her ba se 7 6 8 400 ham natro sumana hola sidi x putho ni adu asida loire ankas ko anka dikhar wo sila le natra adu di sidi thawena calculation sangal la bane ba ko na rubu ko sanjau jo sunu dia hola bane adu otare dana ki raga selaga oige do di natre cn be ara 16 ka gabra tatu mari humpu mari adu 1 to 8 araba 1 to 8 sidi ka tar mane
kuntranithoi 80 16 kak yadabra 16 kak yadabam torine tatu mari umpu mari ka 128 tatu nipang 128 0 tatu ani kuntranithoi nipan yade tatu kakpa mari ko mari kumanga tare adu tadi phone am kakpadi yare ko phone kakpadi mari kuntratu mari pan mari ani mari ama si tare adu makhada si one lai hore mathau 25 na 25 som chakrani somdana kya tan be yadre ko in khadya gum tu da tan madya roi ko tan mana kem yaro sidi anka khola je yam tan namnu pane du patare isu tidi pasi puina roidra puina ni na kumanga puina zero ni laba kumanga ma kumanga ani kut pura kumanga ni yangkai ni thoi manga kut pura kumanga pan kumanga lere ko ani kut pura wani yangkai ni thoi manga kut pura kumanga sani kumanga di sani kuntra 23 kut pura kumanga da kulum de hapsira di 40 ke tare la ne gradi berane ko si ets puto kya di somda ke doroni khaduna du na tra 48025 tawai lohan ba question ne ko si am tang na yorom ngani si sumanga ta hang manate ko si marak to yorok di ne ko ban khang da ba ma 4 mapan 9 nipan mapan 1 mataret si tare adu di emang engo si tare 00 kak dara ba x puto ke di enam yelo idrasya enya nya gadra nipan ta tu kuntra mari ena sum nya di ne poila ale tore ko di niam sum khopam to tare da na ma kya kha mari ka di mari na kak podi yabra yade ani ka di 4x ani ka di 2 23 ani manga tara ani pan trat ani tare aku jam tan x kya ta ni si ma khad x la ro 4 la ro dra yam tan na nu pa du oi bra ying check to ni si ko yam tan na bo jane have du pata re ji 20 into x sabdi kya ne ba x si 4 na som yela ni ko x puto kya dia adu I rugum se 4 na yela ni adu x mo to kya ba 2 3 5 997 divided by x mota 4 la ne hamna tra mani ka di kya thonge manga thonga ba manga ka di kya thonge kunam thonga ba shoi di are dana matha to kya lera 82560 into 20 makadana 235997 si kai dore have no anka du hotel lu silu ga have dura ai logic to hot pudi ai am thina ga se ani puri ro zero li la ni ko ani tu time thoi menga tara tara ma thoi ani ni mari manga ani pan tatu kya 235997 digit homla hom taru tare kya sa jane ha ma to kya sa jane se pe tong sora pulam sam yenga lore ge dorage ai calculate gum sina gum si ko taruk sa pada taruk sa pada di meam tarum tre ma taruni tre to yade mapan jala di mapalin tre hele ko ado 6 adai sapam thok tro ko lan gi badi leita pra tare sapadi terong kuma tare tram ni trong tatu ngako tare sapada tare ong kuma thoe tare tram ni trong tatu 161 7 chapa bodi hai na pida khoya so badi leite samay hote boka ha 6 chapa 7 chapa yari ne si jadi 235997 se 6 chapa yadro se right khud pu lebra tari chapa hen ba ni ko tare pan tare bom phum do tare manga kuntraunga ni pulangre tare kuma thoi mari
ओ सी तारमने ऑप्शन अब दी तारमने इनको अखोई कैलकुलेटर दे सिना दे को जस्ट ngasi di sinergy luar kan hai bani na kas kai dan sa sumber sek to bagi ang ka diam thina kan to am to ne tala ba du sa kar taw gudam ne si im do sumber ji sigi tan da we hebi to le kan si jel phau de calculator si dong ha ke to ge ta bra ta ni ba ang ko pa aram am su yaw jaw gi dana आराम थम तौगी दे भाई ए को माई प्रोसेस तो सांगम सिदी थमने इंटेंशनली क्वेश्चन लुहन मने सिदी सो आई दे नते दिल्ली दे थाबो जास लुनी चुमी खोजा concept clarity पाजना तसिंग हंग मने 2000 क्या बाजु किदा 22 नत्रा अदन से क्या थाने बाजु किदा approximately लौरा 7 खितंग सपो वारे को अदन क्या 6 कान गदौने सो मे नो आइदो अदुदरा सुमसे सिंगल ले रोइदौनेबा मतमदो कनागुम सात्र खोगी बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट यावरकनेबा मतम याम सेव तौबा मा अराइबा मतब याम अदु मीडिया दो होटखिने होलेसि दे इतनदना सी अंक अंसादु लोसि गेसिंग तोरो लोसि लिजि एनजु एनदना लोसि लिजि सो आई खाइदो खोदो पज कितंग चावरा दे तल्लेबा खोइ सात्र सिंगजे अदुम सात्र दि सोय ओइरो खाइदो कितंग चावदे एता हनबा थौना को अंक जि लुदो मालेगा बिटेक अदुम अदुना ने ले पांग द कैलकुलेटर डोंट यूज कैलकुलेटर हाइजे लाइबने सात्र सिंगजे कितंग नासाना कनोम थामो हैबिट नम थाम प्रोमिस नम तो डिटरमिनेशन नम आई कैलकुलेटर नेवर यूज तो रोइना थामो दौने सिना त यारोइ सुमसिदि को सिन सिजल थादा मी जिदी दे सरो यावि को मसाइ को सिओना दिलु देदा मथंग दे सिजु 10+2 नि को सिन क्वेश्चन अपो बखरे हन मने वेनो को सुमान लोइ लुनि हम नते को सिब मम द सुमान समटाइम सिब खुदिंग इज नत मरो ते अपो ने candidate home lay ABC 10% of the eligible voters did not vote. Vote other than 10%. Out of those who vote, 45% vote for A. Those who voted, 45% voted for A, 35% voted for B, and the remaining 20% vote for C. Kiti pas nahi re sijo. Sijo anai bu question ne. Kidroge. को सिजो हजे किदु माइना लुदिनी मैम सिदे मुने को सिदे लोजि अमक खोने सना यारि से मुना तासे आइना हेक टुटेल दु समाइ लौब्रा टुटेल दो 100x हाबे लौइ को आइ ट्रिकता अदु 10% जे बोथ थादा दे हाब्रा अ तादे अमदु क्या लागिरने बोथ थादर मी दो बोथ कास्ट औरिबा बोथ कास्ट औदि 90x ला रोइद्रा समाइ तोरा अंक जो होल रो नो सिने 10% of the eligible voters did not vote hire vote thada de hire almai taw dei sorokti vote akona tutel lobi de tawron tutel de lobi de na khona da tutel da lobu do lawru no ba adu vote cast taw de 10% cast taw de 90 cast taw vote di nemori 90x to na cast taw re hara ani ba yan dai ko yengo man taw de se no out of those who vote piri bising du manung da ke do ba बोट थादरी बसिंग बोट तौरी मीसिंग मनुंग दने पादुस नत्रो परसेंटेज पाब म्याव ए न फगिने सिनी बी न फगिने सिनी लेमौरी 30% सिने फगी हारिबो को अदुदी बोट थादब मीसिंग दु दगी ने परसेंटेज पादुजी अदुना नम तुतेल लौदबा अदु बोट कास्ट दबना क्या ने 10% नि न 10x लामने को बोट थादब जी 10x नि थादब क्या ताराने 90x लौदि नत्रो बोथ थादा बसिदगी नेबा परसेंटेज पादुदी all of those who voted both थादरी बसिगी मनुंगदा एना फंगी जे सिगी क्या 45% समाय लागतु नत्रो एना फंगबदु सिनेबा पारकदु समायना अतादि अखोना टोटल द 100 लबु दुमायना बोथ थादरी बमी मसिंगदु दोइना 100x लोर मन फै हाबनेदा अंकजी आहान बि होट पावर बि स्टार्टिंग जे अखोना वखन खन मजि किदंग एना ममांग ताकि म्याम दु खिना दुसिको टोटल नो सि लौरोबा अखोना सि टोटल लोइन लौरु रे खलजे टोटल नते बहंगी दि क्वेश्चन जे मुन पारो लोय काना टोटल हंग मनातेबा टोटल 100x लौरोदी मी 10% बोथ थादद्रदी 10x थादद्रे अदुदि लेमोरि 90x बोथ थादरे थादरी बा 90x की 45% जे ए न फंगी है समान ला चखरने अदु ए नम फंगी बसि हम के दौराने होरेन अदु ए गे मान थादगी बोथ दे फंगी बोथ दे 30% जे के दौ हाइबा
30% and 20% of the votes fall for B were later deemed invalid. Invalid were not. A na vote 30% mamadi mana phangiba vote si laire sidagi 30% ma vote invalid or valid or 70% para khodi natro akada 100 ani yaur prasa ada 100 ani yaubani na 100 ani kakna yaba number zum ohin mada ka were adu kari logic phange sidagi am he ho matam da oi swade leram gira uncle lui ko makada 100 ani yaur kadure adu tar 100 ani kakna yana photo sillo kadai da valid vote sida adu tar valid vote da si logon farodran ka si logic se na haningi se sem hek samje laga ina haningi point jate na the da no khanganingi se akone tu ten lo ro no hanakti vote thada bodo voted wadi voted adi keno cast tori ba vote akoina mayam adu do ina 100x lo bidu to ro ba adu 100x lo buda ina 0 ni hapse laga 1000 10000x on lo ro ne ba kai gino Korean kai lakadori on officer ungang do ne ba si logi tara gadi mayam mun taro ina phangi botu kya tare ina phangi botu sigi kya no 45% am natro sia Korean among 100% among parak to leri gai ma botu valid oi da basi mi yori si lokhoki deni valid oi bu thok tine ba ad percentage anerek pa dori min 0 makada mari lak tori adu gi ne si lori ji ko adu di sigi ina phangi di sigi 45% kya tare si 45% 0 kamnara ga 4500 x taro dro egi ja Sumbra, tam no hola bada samana. Akong sing na midadi he nang kui din ta ko si matam. 45% hadi sinatro ina phangi je sigya. Si board machine jigi si phanga di kathana 0 ni khana 4 5 00 tarba. Adu bi na phangi di kya tarne san holugum si. Bi na phangi na 35% habni sigi di kya sigi 35% di kya tarne 35 00x la ni sigi na kya le mori ba 20% na si la ne habni da. Sini ba hoji phangdu ji asi manung jidam ke dori haba si manung jida a gina 30% ji ke ba b gina mak man phangi botu manung da 30% ke do ba invalid oya valid oba buto a gi sigi 4500 sidagi a gi valid oba buto ke adi kana mai 30% invalid oya mene invalid oya lok thokra kya le mori 70% le mori bra 70% of kana 4500 sida ina ngasai 10000 lowe ni 0 ni na pai se adu kangdara ga dum mapum ta sali se kayino ina si loksin gi bisda kara kok sana howe ne natra de ma chem kha yaw de an ko padu ni wara ne puina di ga tarsa 0 terema ko thronga terema ri kunipan thama thoi ko si bot ma sing ji ke dore ek sa budon ni ko si bot ma sing je a gi valid oi budone b gi valid oi bu to kya dare B gidi 30 kya no 20% mai invalid oi remene valid oi do kya tarani le moriba 80% natro 80% of kana magi 3500x kathana di kya tara nipan khadi nipan manga nipu nipan hom kumari kunipa sitare si gidi ke do ha pulap valid oi hada na adu pulap oi di si lere si baudi lere kai numa hang question ja While all the votes fall for C were deemed valid. A is na kya hele ba? B degi. A got added to more valid votes. Valid votes A na kya B degi kya hele na? A na B degi hele kya na? Adune ba sima pyramid kya hele sa? 3150 ga 250 khade sani. So me khay hen bra. So me khay more withdraw. 350x. Na tro hele sa. तारे से क्या ने बा 350x more oi kan man kan pyramid ya then adu di pare 350x ne be heli se adu 350x hele kan asing udu kya ne pyramid 8 a2 na to pyramid ya x photo kya tare 8 a2 da kana na 350 ne la ni me am yani ko sa adu tadi then b adu di how many valid votes did c receive c na phangi vote valid vote to kya na Sino phangi bot masing 2000 x natro 2000 sino phangi ba puto kya di 2000 x ne hare 2000 x mo to kana lak to ba 882 ka 350 si la withdraw yare du si lo re ko na ga kana di kya tare sa 0 om ko na ba manga ka di ni phule re 7 om ka di tare ma tare taraga ni panji tare ani tram ni phuito tare to adu di si puri na ro kya tare
सी अंक से सोम लगे को 40 का 136 का पुनरानी हो नत्रा क्या तारा मरी तरुक कुमारी मरी निपान मुफन तारा मरी मरी मंगा 5040 this is the answer अंक जी हाँ सिलू बमाले ngasai duna lu hele ko khisi lu de adi sum lawsin assumption gum da sana gadam ni sida sanari sida anka ji sida lahan gra ne basi apuna sida taking to review je tutel bot gi law horom tutel bot necessary oi de atang de nadra sida mana 10% bot thada de gi hari jina anka ji thayel ne kok si concept ji seng adong ni aina election anka di concept clarity ba check to ro kani ha ji kuch mai question di ai ko adium da video jam record to tharak to leibni adum yengo yo question ni ani hom da ta khum ta ma yaw atai ye ji kamai to ge sidi khar thori abrengi ko khalar di lai kha thu ji ko election nama da candidate ani lai sinam selection post ki higher secondary level ni ko cast their vote both other is 80% ni out of which 10% of the votes were declared invalid some is lower 80 both other adimong the 10% je declared invalid 90% la ni ko a candidate got votes which were 60% of the total valid votes lai re ngarang mana yaure ko both small or total 100 loro total 100x loro ko adu di both other is kya na cast story ba both kya no cast story 80% ni sigi di 80x la oidro adu manung da kya ba 10% of the votes were declared invalid na tro valid puto ke di invalid to kya ba ten invalid already 90% na 90% of thadri vote ki hamna tro 10% of the votes were declared vote si apun ba si lebe manung the vote si 80% vote thadari ba si ke do ba 10% invalid or mina do lok thok le mori ba 90% do sila ba 72 kya thara 72 x valid ore adu ek candidate amana phangi bo si masing si ne 9936 ne si kaya mane hari ba which were 60% of the total valid vote si 60% of kya ba total valid vote adi si ga mane si valid vote si 60% si ga mane hai ne can you find the total number of voters enrolled in the election si ni ma hangi po si 100x puthwa ba ni ko kana lore puthwa ni kun na ka di kya kun ahum kun manga natra adu di manga som salani 9936 into 5 som na kya 72x la ko adu di 3 में से लाए अदो 5 को सम सकरे अदो 72 का सम 3 में से लाने 3 दी सम थम जे यारे को 3 3 1 2 दो 5 ले रिको से अदो दे दा 72 को न दुई नत्रा को न बदु तोर से 72 का को दी खैदे का पसे मपन तरु तरे निपान याय के मपन का दी मपन निपान मपन अंक आगे मपन ahum kun tariat umpu matoi undi mapan taru yang kai mari sabini tu mapan nipan rai to simalaya ko nipan ka ya bra nipan mai kun thai to nipan ka ya nipan ka di nipan mari kun thai ni to nipui pa nipan taru tare adu di x value je 46 into 5 tawre x ko adu ta di phana puri di kya tare se manga tu kun tra manga mari kun kulum da sani kun tha tara adu ta di to tel puto ke 100 am puri duina tra 100 am hasela di 230 da sidane ya ko sigi di 100 sida nga sagi s ki value ori 230 hasela di to tel ji kya tara 230 sida mo lairam ngani mamang do se manaw yaure ko sidi lairam ngani puga me ko sida di sidi thu ya brain jo haira di thur khodina in analysis meeting two candidate one candidate got 60% of the valid votes if the total number of votes fall where valid votes if the total number of votes fall where C and 10% of the votes were invalid vote masing thi jasi natro asi manung the 10% ji invalid or natro 90% na valid or mane candidate amana 60% phangi badugi ka then find the number of valid votes that the other candidate phangdu kya no pareng hum dilo hela ji ko candidate amana phangi ji 60% of one candidate na phangi ji kya no 60% of kari valid vote tu natra ma phangi ja valid vote tu phangi ba atopam du kya phanga mane another du na kya phangane du dharo 40% phango idro of kana valid vote tu gi
valid vote tu kya na apun mo vote masing thiri dugi vote masing thiri si natro si manung da 10% ji kari invalid web natro adu di lemori 90% valid oi roidro sumbra valid vote tu sini valid vote tu 60% si phangi am natro oi roidro ang khaje paring am de loya ra haira mani da si gyan kha ta hor mani zero hom ni ani hom ka khre ko tiel lehori ko 4 into kya la 8 5 makha da kya no 10 natro ada di si tara khodur ke tane han ansa tane ham natro si kangna da dis den pon ge jare nipan mapan nipan ani tratu kumathu natra honga mari homari train thoi di 93 ele dis den 3 taw thiro mapan yadre mapan yadre mapan yadre mapan kai loi ta ja ha oh sidana nan puri de pra adu di dite ru palu su yaro puri na nyaura di dite ru tu na ngam te la tha na si ta re kaya basa ai ji puto kana ba mo lauri ko mata ta kya ba ana mo lauri hamna tra adu di mang sidis mang ko bo manga je ka di sum tu la ka khrani puri na na nyaura bi na nyen ja ba ta ne na lo yen nya gre to ko adu di puri na 4 yaw bra 4 ji mang do le re adu di diste ru pan ba di aroi kai pa man phai manga ka di ani tarani ko ani patrai pa nipan ga manga ka budi kya thai sa manga train pa manga kun trai pa manga tre kun chonga tare nipan tre ang khani toy kano ani ma patrai pa andre taruk no lobe ta de ba 6 no lobe to se ka thana lore ke dor ge za torun na bo kyam war ni sinatra manga ka di manga ma kun trai pa manga tre kun chonga ma tare stare ko manga ka di ani thungre ani na ka di sitar smala ne hamni ta 2 into 177 into 9 smala ne hamni ani pan trai pa ni pan tre 6 loi ni hamni dai na hai du no ko 9 se nya ne taru tare taran pa de mo sidi puri na di ani pan trai pa na tra ma pa nam puri to jare ko se na puri di tan ngam ma pan puri di ma pan trai phum doi da taru apsela di phum mapan 1 sitare tu ne la de ani hum taru ani pan trai pan 8 6 no loi batare ko sitar man to sidi khangbu khangadi to yare ko sidi lai gi dana pare am loi de kakna ba kitang changthong wari ni natra sidi election candidate ani election candidate am kya phange ba 64% of votes poll is elected one who gets 64% of the votes is elected by majority of this what is the total number of votes poll vote machine pun kya no ye adu ngarang 100 lobi toro 64 phangma mi duna si hela kai ha natro amadu kya phanga mani 64 phanga di 30 ga 36 phangoi dra mawani kheno kya no 64 ga 36 ke khenai 20 natra adu di si tarane sa to 20 ani ela ne duga maka da ore total gi 100 la ne su la ka da bu ni ga sami du ungam na mi yarong ani se yari ba par ma taro 1 natra di ten rut poto 1 par ma pantu di ten rut 2 taw thiro di ten rut 2 taw na sa hoi ni ko manga taro yad re tare yad re tara ma sidi tare sidhen thu bis piti nahi milega अरे को कोरा तावगे को si yaw ra dudi noe larik yam pa bai mami tai ko tu telna 100x 100 ni lo ro ba adu di winner tu kya phange ba 64 phangem na tro loser tu kya phangam ania le mori ba 36 tu phangoi dro adu kya hele kari bo se tindiari hele kari na tro tindiari henga da sing maduna kya ne harami ba 4340 ne hamna tro one win kidi amaro di le da ne ha one win ki phangadi tu telgi putham na tro number of balls fall तो तुतेल बोल पुथो के नंबर ऑफ बॉल्स पोल अदि क्या थारे तुतेल की 100 से नत्रो अता दी 100 ने की पुथो के दी यामाने के दो ऐसा 4340 into 100 बाय क्या तो इंडिया लाओ इधर से दिस रूट पालो सीधे तारा खुद ने आंसर ता दु नत्रो से अदि दिस रूट पालो दी मखा दिस एड का तो दिस नदी 10 नि 10 दिस रूट 1 सी दिस रूट 1 सिना क्या मारी निपान मापन दिस रूट 2 मखा 1 तारे 2 1 पिनदी 2 तारबा this ten root 2 taban sathiro manga tara ma thoi ani tare si tare this ten root tare tare this ten root taruk tare nipan mapan 3 tare manga taru adu this ten root 2 taw de osun di ni lore ko pareng ma dai na sman loi ngam je
सी मैम समग सी परेंग उरे से लास्ट विजन से सी उंगम गदौने गमद्री दु सोली नि को सिदे इलेक्शन नमदा पार्टी अनि ना कंटेस्ट तवी पार्टी ए ना क्या 16% ऑफ द टोटल वोट्स मोर देन पार्टी बी पार्टी ए मन के दोबा पार्टी बी देगी के दोबा सिक्योर 16% ऑफ द टोटल वोट्स मोर देन अपुन वोट तो की 16% है लिए पार्टी बी ने फंगी क्या ना सी एंड देयर आर नो इनवैलिड वोट कनो तक दब देम त लेतेबा अदु आंसर से हाउ मेनी वोट्स डिड पार्टी बी लॉस्ट द इलेक्शन पार्टी बी ना इलेक्शन लॉस्ट तो क्या ना टोटल वोट तो की 16 है लेबा अदु पार्टी बी ने फंगी दुसी नत्रो ngरang takre si sama na yaw no ni sin drama le awani pulag 100 tarni बी ने सी फंगे को कना ने हेले बी जी माइथी नत्रो इन बी जी साम दगी से खादो यांखई दगी निपांग खादो क्या तारा 42 सी हेलानी को अदो कहिनो बाय हाउ मेनी वोट्स डिड पार्टी बी ना लॉस तो रिज क्या नो 16 ना सिने मला ने साजे लास्ट ता उंगमब्रा तरे यंजरांगनि सी कुमाथो यंजाब्रा कुमाथो अनि कुमाथो मा कुमाथो फ्रिद अनि 33 00 तुन का दी अनि निपान सी का दी निपान 33 मौद्रा टुक नत्रा ऑप्शन ये तारे अइना थुन होली सी मरम धारागे को लॉजिक दी ताखरबने सी शॉर्टकट नि को सेन तोजे सी व्यूज द उंगा मादि सी लेवल रो दी प्रो लेवल नि को से टॉप लेवल नातारे सी सीजीएल टीआर 1 2 लोइन फाव याबे लेवल ने सीदा सी स्पीच द उंगा मागादी कमाय लाइनो दी आइडिया से क्वेश्चन जु उबगा खंगु को कमायना वोट पर्सिंग दु पुना साम लाइन लौरोब टोटल दो को टोटल दो साम लाइन माना है करे हाउ मेनी देयर आर नो इनवैलिड वोट अम त लेत्रे हरेब ngरang मानो अम ताखर दाय अदु वोट पार्टी से कना कना नो लेजा सी लाइन लौरोब अदु तादि ए ग बी ग मबानी पुल्लगा सिगी वोट वैलिड ओइबा वोट इनवैलिड ओइबा अम त याउदर में टोटल वोट सिनेबा ए ग बी मबानी ये नबद थोंगम दी वोट मसिंग सी नत्रो अदो म के दोयबा ए न बी जी माइथी पीरी से क्या दनो 16 नत्रो अदो ए न बी दी हेले से क्या 16% नत्रो सामा की 16% दी क्या नो बी जी मान माइथी पीरी से 16% हम नत्रो 16% अदो दी सामा 16% टोटल वोट सामा जगी 16% हेलगा दी 16 तारे हेले हबने अदो मान फिर मी पोसे कना की मसिंग नसे बी की मसिंग नत्रो खदोनो द मनिंग थंगी बी सिना पी नत्रो सिदा मसिंग नि की सम ग डिफरेंस फिर मदि अपिप नंबर बी जी फोटो क्या तादि के दो है सम ग डिफरेंस खादुंग दर कना येले हैबा तु ने लेब नत्र अदु ने सिंग सा यांखै दि कनो खादो 8 खादो दो तु न साम का दि यांखै तु न 16 का दि 8 यांखै दि 8 खादो 42 तार मने से कना गुम दि से खादुंग न लेर मने मत मांग न बने खादुंग न तु न 50 साम येले दि 50 तु न 16 येले दि 8 50 दि 8 को खादो यार 42 तादरा अदु बी गी 42 ओइ खान क्या नि फिरमी बा सिनांग रेशो की 4 किलोमीटर तू लाएगी को आई 4 किलोमीटर से तुम सिना लेबने तू अदु याम थौब मी दुनि थुरैसे अदु थौबै नत्र इन थुन उंगा मिसा वानि नि किति तारे से 25 यामारो दि लेदने से अदु मा पुथवाजी के हाउ मेनी वोट्स डिड बी लॉस बी न लॉस तोरी बोसी ए न थोइरिबा वोट 16 जि नत्र 16 नि पुथो 16 यूनिट की पुथो हाबगा समान रेबा अदु दि के दोरने से 42 into 16 लाबा से यारबो अदुदी कथना मतम नैना सी 7 क यारमनि त हाइद्रा हाइद्रा अदुजु सिमापुर ताको इन खलम मने नते मैं ngasa क्वेश्चन अरु थिन अदुम खंगमनि सिमापुर ले तापगा ताक्तबगा नै अदुम उरमगने बा कइनो विजन ने बा करी विजन नै उरेसे असागी 7 क याद्रे खलो सिगे तू सी अनि ककना तू न लाम फंगद्रे नत्रा तू न कगार सो ओरे 7 मल्टीपल थोक ले 7 क तरग मापुम तांगा मोय हेबनि दा अदुना सी पिरामी फोन मापुम ngtने द ता सोइन क यारमगने तालो लामसिलिन गेसिंग जे सुमे इने बा गेसिंग तोरो जु सुमे इने ककना बजे कोइन काना ककना होगदगी हेबसे सार्टर कैलकुलेशन सो मीना दी थी लेदुने अखोइना तक उरे इज केना मतमदा पिरामी बा फोल जिगा सिगा 7 क यारमगने उरे जी मरम म लेरे कई मरम नो आइतादी सी तू न ककरा दि होरे 21 ताक्त्रो हा अदुनि 21 क यारमे 21 क याबा 7 मल्टीपल 7 क यारमने एको आई 21 क के बना सेदा नत्रगदि यारोइबा अंक दु मसे तारोइद्रो
ꯐꯣꯟꯗꯗꯤ ꯃꯄꯨꯝ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯃꯊꯪ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯑꯃꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ two boys are standing on the opposite side कदाई क्वेश्चन है सीधी कनो इलेक्शन क्वेश्चन नतब बाउंड्री हेंजलमिना boy and is standing on the opposite end of 540 meters sang masigi opposite end nupani lepi adu tamage if they start walking towards each other at the meter lapi ko se at this amana 18 meter per second da per minute changsil le amana kya da 12 meter per minute changsil le natro mabani changil nari natro adu ke dore ba how much time will they meet each other mabani changina karang wan thina gadi sidi apunba distance ida mabani relative speed tisnar di ata 30 ra 540 meters ida mabani tisna bagi 30 sina yenga 30 meter per minute sidi sula fa di laire 18 daramani ore ko yauni ma soibda number yausilamra aina collection do bu soibra mo ramane du julai ko si heng ma ki chapter talake ta kem khalon time distance ke mamuli ni da anka da heng lu du sin oide na hana ram ke arithmetic ti kem khalon no don worry mena heng wa du je te kem na te sijil thaw kam mu ji di na te ko geometry geometry ki kem khanda ngai maram ma lai noi pa ba tan dra de kem ki ngai maram lai te ba page 40 ke at 50 suba gi hen written note lai ko pulap suba cham mai manung 99.99% complete oiraba ko CDS arani maroni CGL dani focus tori CDS lo yarani ate tai under matriculation gi exam officer exam da matric syllabus ngata ni dan piri ja CGL oigra mo oigra adu da question luhon mai wani dana perfect 100% di hero gi ko mi baje loina mo perfect oi haba yadam ni na do aini sum meng da update si 2018 da sengi ba ai gi hen written note to hoji po update to lek ki de update ti tawdrabani adi to lek khre ba no da perfect oi re ba any question hang put aduna dum yara abani update to gi da khar kui re ba dum means ai perfect oi ra bani na lawe tare ko adu gi mayam do loina ba ha to yana na plan to gani ba gina aduga ai gi hen written note mayam du topic theory ta ma du base da question nei ne yam thi nuwa ni yam thi ni zero ni ko ai daily complete to du ni sigi khulai ji mi ngon bi thok tri bu ko do asi ba khanam ta ai sa ta yam special ob na ta de sia to dum ni hoji YouTube ta video da du lei haru du pa me ha mi yore ba even manipur coaching center si do ojawai ba mi di mami pal ro gi moi ba ko ai na du ulu da pa me kan to gi happy de ke na da ai gi aseng mal na ina wan hona gi du ahin kya tum na collection to gi bu lyric me am pa compile to bone compile to ba ha ji ga ai na phu mane ha ba khene ko ai di compilation to za bai ta re na su na ba phot na mai na masa de horo paring san leng khat bane ba du yam thi kana ni kam khalo no adu algebra gi lei geometry measure subject maris me am ki na maris gi sem gi ne ai ju ki ma na ki ram me ba ai knowledge ama da yog da ba mai na feeling am faul lei ba do tang de hai gi na ina hard work se adu da kok se tha da to gi ne adu ni duri CGL gi CGL gum tha ba khara aso bo pisa da adu yor ka du adu hanang railway gi lak tu ji tha ji gu me railway gi tha live ni ko question I want to see railway mes ki lai NTPC ke as ai ta ji yeng na ro di railway mes ni cham hot kani ha thabak se exam ni man pu taram ne du posting di guwahati go im tar kani ji man pu da railway station lak to re dana railway thau si to ho ba yare han mi am thana ni khale a question din 100% accurate ne ko in to ji sana dis kai na matam da thesis no so lore I want to mes ki railway da hangi ba previous year 1999 2000 da hangi ba mes ki question chapter wise ne lai je adu among phai ba ino ko pha phi lakhun ngai question kai nyau de ta ren ai di CGL gi ino ji tai ba le ben na lu hele adu na kam ki ngai oi de hoi mamang 2019 adwai da thara lep khro ne ba adu na handak kor phi da khare hingal ko di khang de ko akon underestimate to bu di so yadre lai gra lu gra maram di competition yam wa ma ne loi thok mi yam pam no ne nanda ju thoban de gi SI bu nu pam la me RPF constable di changa promotion ka ba ma le ba handu le su doina SI वर ले याम हेबम थोइदना ले सु खिदंग वाले मा प्रमोशन गु मद लाको माले सही दुगा हरदी आइदि सही मान ले सही मतंग दु माले मी प्रमोशन दुगा आइदि हॉबी गिनिंग संग बजु नत्रे अदुन ताप प्रमोशन आइन जुम गेसिंग तो बेमाने को तो याम नुंगाय हरमे मानो
माई मथन पोक मचा रेलवे तौहनगदी होने माना नुंगाइबद उबई मचा नुपा तौहनदे होने नत्रा अदुना फॉर्म थोपने थाजनब तौसे इदी करो कदाई क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट कई पंगा औसलमेना द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट and simple interest on a sum at the rate of 30% per annum for 2 years. See, like compound interest का simple interest का क्या सही any नहीं की मानी difference पुतो क्या है बस या सी की difference का नाम माने मतलब P R स्क्वायर माने फॉर्मूला जैसे माना difference तो क्या नहीं फिर में बा 5400 फिर में नत्रा P तो खंग दबदू पुतो जी R तो क्या ना 30% है नत्रा 30% जे R तो 30% 30 बाई सी लानी अदुगी स्क्वायर तब पदिश मान लानी को लोरेसदा फॉर्मूला लेको सिगिदी फॉर्मूला जो अखोनी सागलिनी शॉर्टकट सेमगा को 9 बाय 100 लानी 9 का 600 थोंगने अदुदी क्या तारे p जे 6 to 0 मरी तपदो रनी अरे को माना यारे यारे मैम यारे अदो ngasigisida aruba question khara yabudo मैम अदुनी को एना नोइदा खलनिंग से आइजो पिनाकल की लेक्स अनोब क्वेश्चन खर सांब पौब क्वेश्चन थीर थोय हाफ्रीनेब अदेन लुदो लेते अतै इमान मानब हंजलेदनको लॉजिक खर यावग्रे अदु नोइना हंजन वीडियो येंगा हैब्रेंगो अदुगसु एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोइना टीसीएस त कनोगी टेक्स्टबुक तगी मॉक टेस्ट तबद थेंगनब क्वेश्चन गुमनि खंगदे अदगी नोइना किरण चतुराइस की लरी पाबदा थेंगनबनि खंगदे अदुदे दम पारो को फरे लोसिलगे मेस क्लास को